Kidamtang Pinang Anarni Pen, Kipathu Bom, Assam State Premier League Pinap, Arkoiner Keparni, Karbi Anglong Sports Association, Kasa Pathua Klamalong, Angdum Kiti Pathu Ponpo, Pusi, Pini Por Pai Krisi, Kasa Conference Holalong, KAMSFC Management Tumpen Pirangkiamai in Nippon. Angdum Kiti Kipathualong Aluhi Sarpo Manpen, Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma, HAD Minister, Jogen Mohan, State Sports Minister, Nandita Garlosa, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Priliram Longhang Lapen, BTR ACM Promote Boro Atumta Chetong Dunji. Laanchot Kali All India Football Federation Amepu Kalyan Chobe, AFA Amepu MLA Nobo Kumar Doli, AFA Chunbang Dr. Sangrang Brahma Tumpen Chenglok, Kaprek Man Kidobang Puatum Chetong Dunji. Pinap Arkoiner Keparni, Kasa Pathua Klamalong, ASPL Angdum Kiti Kipathu ke, Akibihek Akipathu Kali, EC Thedung, Lapen, RD Kiduklong Akipathulo. Athe Ongdung, RD Kiduabang Pubang Piatungsi, Chetongpo. Lasi Bangso Kipathualong, Karbi Anglong Lapen, West Karbi Anglong Arat, Doanatum Kachetong Dunpen, Kipathu RD Kipidunjian Parta, Kipathu Bangpu Mate, Player Atum Apan, Aning Kiparung Dunji Apan, Karbi Anglong Morning Stars, FC Captain Barim, Manager Waisong Be Chuning Ripon. Si nalto pan si kapaceni kangtung lah lo, itum Karbi Anglong pan si ningkarong alam, bima pelote Karbi Anglong Football Club, Karbi Anglong Morning Star Football Club, Assam State Premier League Champion mandat penapi. Aku putot knockout the stage ta si competition dolan, so competition stame pini nalto pan paceni ke lo penap. Kasa stadium along. Final mate angdung itia khela pathupo asi selang dokar biara tupan na tum media hoi pen selang dokar biara pan kachuni ri lahelo na tum penap na lang doni pan da kasa stadium lo mang pe pan chuni ri lo Karbi Anglong arar tum football ke pathu nang ke lang dun henlo nituma phan nang ke chirap dun lo lasi penap ke thedung akipathu mate ASPL angdung kiti ke pathualong ongdung arat aki joy pen football ke pathu nang ke lang dun je phan KAMSFC Chunbang Barim, George Rongpi Chuningri. Lasi kadoko via tumta pinap arni kang sam por pai po pen kipang chenji ASPL angdum kiti kipathu nang kilang dun pen aliralon lapen RD nang kipi dia phanta alangli kadoko via rar phan Chuningri pon. Nili Karbi Anglong Morning Star Football Club hoi pen Karbi Anglong solang dora tum phan ka Chuningri lake nangli tum pinap lamang so a football kapathu final long nang litum nang langdut igun hor tha nang litum hirjumi nang pidun tha nang litum nang ke langdun nang litum nang kachetong don la hello ni litum machakong ni litum Morning Star Football Club ta kita rar phansi ke klan rar rong sido lapen mara hirjumi pensi ni litum apang bang bom labang so football Morning Star Club ahempu mate la so mentor ke la ke nang litum ta chini la ke litum ka ching honai Karbi Anglong CM Dr. Priliram Longhang Nilitum Karbi Anglong Morning Stars FC atum angdum kiti kipathu japhan chisik dinglo lapen nonepong KAMSFC along ongdum pathua bangphu ke dak methang district apathua bangphu atumsi pathulo lasolong harbamon timung tenson tiso gogen hanse penchenglok ongdum ke Karbi pathua bangphu atumsi line abalong do pusi assistant coach horening tipen phirangkia mailong phan pon nasi sulang dora tumanda chuning rilo aki joy pen khelang lang no in khela local tumanda isi moral son lo support phan wang nang po encourage wang pen ekdom osumal upcoming footballer tumanda mani isi encouragement ateng pidun tunang po News report long sudaring ting Karbi Anglong live.